Fant vpraša svojo punco: Si zaljubljena vame? Sem v tvojem srcu? Če bi te pustil, bi jokala za mano? Ona mu odgovori: Nisem zaljubljena vate, jaz te ljubim. Nisi v mojem srcu, ti si moje srce. Če bi me pustil, ne bi jokala, jaz bi umrla. Čez nekaj mesecev ji on pove, da ima bolezen na srcu in da mora nujno na operacijo. Ona ga objame in joka. On je po operaciji ne vidi, zato vpraša mamo, kje je njegovo dekle. Mati, kje je moje dekle? Mama mu odgovori: A ne veš, kdo ti je dal srce? Lajkaj, če bi tudi ti dal življenje, brez premisleka, za svojo ljubezen.